Od kada je početkom 19. veka Milovan Vidaković u Pešti pokrenuo Srpske narodne novine, srpsko pisano glasilo u Mađarskoj je promenilo više izdavača i urednika. Srpske nedeljne novine danas izdaje Samouprava Srba u Mađarskoj kao zvanično glasilo naše nacionalne manjine u ovoj zemlji. Iako Srpske nedeljne novine dobar deo svog prostora posvećuju temama iz oblasti kulture, ekonomije, politike, mislim da su najčitanije upravo one rubrike koje govore o svakodnevici Srba u Mađarskoj, o nekim temama sa kojima se oni svakodnevno susreću, o problemima koji ih tište i u tome nam pomaže kako ekipa naših stalnih saradnika, pre svega iz unutrašnjosti, tako i sami čitaoci. Mi inače vrlo često objavljujemo njihova pisma, komentare, osvrte i čini mi se da takva uređivačka koncepcija nailazi na dobar odjek među našim čitaocima. Inače se trudimo da naš nedeljnik uđe u svaku srpsku kuću u Mađarskoj i prema našim saznanjima naši čitaoci su, dakle, gotovo svi Srbi u Mađarskoj, dakle, kompletna populacija naših sunarodnika u ovoj zemlji. Uredništvo Srpskih nedeljnih novina svesno je činjenice da je očuvanje maternjeg jezika i pisane reči u rasejanju ključni činilac u borbi protiv asimilacije. Zato, osim primarnog zadatka da informiše svoje čitaoce, ovaj list organizuje i akcije popularizacije srpske pisane reči u Mađarskoj. Reč je o našem tradicionalnom priznanju koje nosi ime Milovana Vidakovića, poznatog srpskog književnika koji je stvarao na ovim prostorima, dakle u Budimu i Pešti u 19. veku i koji je u to vreme bio jedan od najčitanijih književnika, a sama nagrada inače dodeljuje se na tradicionalnoj Svetosavskoj akademiji koja se održava krajem svakog januara u organizaciji Samouprave Srba u Mađarskoj. Srpski nedeljnik u Mađarskoj finansira se iz budžetskih sredstava, koje nažalost nisu dovoljna. Međutim, zahvaljujući konkursima Ministarstva kulture Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine, Srpske novine su do sada uspjevale da dopune svoj neveliki budžet i tako održe kontinuitet nedeljnog izlaženja.